اے غیبت خبروں ودائی دا حبیب رب تدجواہی سیون مارو ہارے کے جو رب جیتے کے کیشے کی پرواہ ہوں دیا درمی اچھے کی ادھر ڈالا ہے ہوئی نبا خدا بنی کے پار آسمہ دینا کئی سونا جی بچہ ماں گروا ہے کہاں جو جذبے جو نیا بیٹائی سائی سنگ جی سنوا فرمائی سر میں پکی ہکڑو متس ماری لکھ ہکڑو پکی جے متا لکھے ماری بیٹا ہو جن مارنا مارا فرمائی تو سر میں پکی ہکڑو متس ماری لکھ جی رب کی اتس رکھ سر میں بھمی سر رہو رکھ سڑن پن سڑن سڑی ساؤگا جن رجائیو اللہ اتاو رچی کنکی اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ النبی حسبک اللہ اللہ تو کے کافیات یہ سورت توبہ جی پچھاری واریو آیتوں تمہاں کی یاد ہوں گی انہوں نے اللہ سے ایک شاہ فرمائیو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ فقل حسبی اللہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لقد جاءكم رسول من انفسكم تقریر میں مول میں رکھا ہے آیت مجھے دوانا کتے کتے چاہ مدنہ ہو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم لفظ مدنہ ہانے گھرام انساجم آسیون میں اسی نفس رسول تے کے فضیلت کو نہیں دس نفس رسول کی نفس رسول مباہلے واری آیت پڑھو نا کیڑی فمن حاجک ہوں پڑھتا بدو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا کلندر حافظہ قرآن جو آج قرآن تو جی سوڑی کلندر جی برمی علیہ سبحان اللہ چاہجا قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
علی افضل چھوٹا چوں نفسی رسول نا اسی نفسی رسول پہ کے فضیلت کون دیوں ماشاءاللہ سے ہاں نفسی شو نفسی رسول آزیں سے قرآن چیزوں نے وَمَنْ حَاجَكَ جے کے دوسرا جھگڑو کرن ان مسئلے میں یہ کو نصارن وارو من بعد ما جاءك من العلم علم اچھن کا پوگ چھیڑے میں پجی جا فَقُلْ کیا تعالوا اجو ندو ابنانا اسی پنجن پٹن کے سنیو وابناکم تا پنجن کے سنیو نسانا اسی پنجن مائن کے سنیو تا پنجن مائن کے سنیو اسی پنجن جان کے سنیو تا پنجن جان کے سنیو علی نبی جی جانا انفس مجھوا واجودو کے ایو انفس کا یاد تو رہی ہی انفس جنمی اللہ تعالی صحابہ کے چلو لقد جاءكم رسول من انفسكم جے علی جیلا انفس جو لفظیات تھی صحابہ اللہ چھوٹے بساری مدینے جو میر جے علی جی جانا یہ محمد کریم چیل یار نہیں سوال ترجیب جانا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بڑے یار نبی دے یاران پڑھائیو اللہ خوش کرے وے اتنا آیا وجد اللہ انشاءاللہ ملک فتح گئے بھی نو بڑے یار نبی دے یاران صف سے شکا اسی شک میں ہوں واہ شک گئی کیا یہ تو شک ہوئی تھی چلن مدینے عشق ہوئی تھی چلن مدینے ارے دیکھ تو جوڑ مزار بڑے یار نبی دے یاران دال مدال پہ نکلتی بنی یا ایوہ النبی حسبک اللہ فقل فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم غیبت مخبرون بنائی در حبیب اللہ تو کے کافیہ ومن اتبعک اتبع يتبع اتباعا فهو متبع واتبع يتبع اتباعا فذاك متبع لم يتبع لم يتبع لا يتبع لا يتبع لن يتبع لن يتبع ليتبعن ألم اتبع لتتبع ليتبع ليتبع ظنين لا تتبع لا تتبع لا يتبع لا يتبع ظرف من متبع متبعان متبعات اتبع واحد مذکر غائب ان ہکڑے یا ایوہ النبی سیمن وارو قرآن بدل جو اے غیبت خبروں بدائی دا حبیب تو کہ رب کافیہ وہ جے ترجی تابیداری کی ان ہکڑے ترجی تابیداری کی مومن ماں اوہ تو کے کافیہ اج جے کرے ماں جمع صحابی اساں کی کافیہ مانو شاہ جمع شرکا شرک اللہ سب اللہ کافی ہے بس اللہ کافی ہے باقی دوسروں کے لیے یہ کہنا کہ وہ کافی ہے شرک ہے ہمارے ماں سے منواروں کا آیت جو پچھوڑ ماں خدا بھوجے او سونا نبی خدا تو کے کافیہ اے اوہ مرم تو کے کافیہ کیرا مرم ان آیت جی شان نزول میں بڑا بڑا تفسیر علامہ فخر الدین غازی تو لکھے جرہ مکہ شریف میں مدینے جسے نبوت جو اعلان کرو سبحان اللہ
کافر کے جی اتر تھی نند پھٹیون پار میں مشورہ کیوں چھا کیوں جو ان مٹھے محمد کے نظام مشن سسٹم ان جی پیغام کی ختم کریوں سیون بارو انہیں دارون دبا اکلی جگہ میں میٹنگ رکھیا ان میٹنگ میں کافر جا بڑا بڑا سرغنا گنڈا بڈیرا سردار لٹیرا میں حضرت امیر عمر جی جوانی امیر عمر کے اور کافر پیار کے عمر ان محمد کے دنیا کے دلتے نام مٹائے چل امیر عمر جی جوانیاں تلوار ہاتھ میں کھڑی اکھن ماں لالان پہ نکریس مکے جے گھٹن میں پیو اچے رستے میں دی دے سیون واروں کے مدینے جے سائیں جے صحابی ملاقات کیس کارے دونی تلوار اپنے پہ جوش دیکھے لائے بنیا تو مٹھے محمد کے ختم کرنا صحابی جو سائیں دے پو بنیا پہنیا پہنجی گھر جی سارت اللہ اکھن میں جوش بھرل ہوئیس بری جڑ جیرس چاہ مطلب پہنجی گھر جی سارل چاہ تو چھے چاہ کہ تجھے پھیر مسلمان سی دئی تجھے پھیر جو مسلمان چھو تھی انہوں کی تو پہنیا سنبھال حضرت امیر عمر پہنجے پھیر کے سرکار مدینہ جی طرف کا ہٹائے پہنجے پھیر جی گھر دے رخ رکھی تلوار سمیا چلالا جوشا جذبوا جنونا سوانی جو ماہونا جنہ پہنجے پھیر جی گھر جی بھی جوائے ادرہ پھیر جی گھر میں ایکڑی صحابی جی پھیرے بھیڑے کے اللہ جی قرآن جی تعلیم میری آواز بھی بچے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا کے قرآن کس دل جی دنیا میں جی دی ہے قرآن اج مسلمان جی روح جی جزا جی وہی موسیقی ورنہ مسلمان تو قرآن جا شوقین ہا بیٹا بنا سیوا کر سمود جی جت جر بہے تو جال قرآن کی پڑھتی تلاوت کرتی فرمائے تو سمید نصیر میں مانک ہوتی لال یہ معصوم لئی مال اجارا پڑتی سبحان اللہ اجمان اللہ قضا سائی مفتی عبدالعلی وسائی دعا کر پیسا کون تھا بچن بس جی کے اچن دا چٹ تھو دا بچن ہڑے کو وزیف ہو لے یا کو تعویز دے قرآن چلو ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خدا جیسے کہ مجھے ذکر خامو موڑی دو کرما مراد قرآن خامو موڑی دو زندگی دنگتی ہوئی جس پہ سا بچہ دو سکون ہے کیا مجھلی انبوتی اتھلو جرے مشر میں انبوتی اتھلو جانو پاپر جی جو گرندو جانو والا امام اللہ انتو دبونا زر سیمنے دادو آنے خدا باد بورے کراچی جامشورے ڈاکٹر گھنس مکیلی انبو کیوں ہوئی اللہ جو تو انبو ہوئی ہے تو کہ شہوت کرنے لگی زنا
विसारियो वींदो अॼु मुस्लमान टेम थई कलंदर जी छांव में वेठो कलंदर जे हस्तीअ हिन सेवन में बुराई खे ख़त्म करण जे लाइ पंहिंजा कदम रखिया अगवार उशाकन जो शहबाज कलंदर चुप में नमाज मिला व्याओ अगवार उशाकन जो शहबाज कलंदर सुन्नी सुन्नी अरे भली नाला नवा नवा था रखन साईं जा सुन्नी 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 दिलदार ही दिलबर अरे उस्मान सदर नालो मरूफ वकुल ले नालो उठाए तो सुन्नी ही सरवर अमीर उमर कलन पे कुरान जो लोलियों जैसे दी रहो कुरान दिल के मोहे विदुस चिक्की से अखन में जोशी जलाला सेवन मारो पंजे पेर जे दरवाजे दे जे ठक ठकी अगरा भेड़ पंजे तरजे से बिथन मार छो उमर बीठो साहबी के लिखाई कुरान का के बरका कलम पे लिखल या तख्ती पे लिखल उनके साइड पे रखी हजरत अमीर उमर अंदर कमरे में घर में जिए गया जिए खेल शख्स बजे भेड़ के टमाटो हर शुरू गई फिरी नहीं पी जो तीन शहरी मारे 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 बहन बोली अगर उमर तू हमें मार भी डाले शकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नुचवाले बहन बोली अगर उमर हमें मार भी डाले शकंजों में कसे या बूटियां जागो था औरत आया औरत पोछा थी चाहिए जेथी मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते बुलंदी मारिफत की मिल गई है फिर नहीं सकते अखिल मालूम कब्या बहंस मारे थो दिल में सोचे पियो उहा फेरा जेका कॾहिं अखियूं खणी मूंडे ॾिसंदी बि कान हुई अॼु मुंहिंजी साम्हूं थी पई इहा कहिड़ी कुवत आहे इहा कहिड़ी ताक़त आहे इहो कहिड़ो पावर आहे इहा कहिड़ी रूहानी उनखे कुवत मिली आहे भेण खे मारे मारे थको आहे भेण थी चए उमर हली मार जे पीउ जो तूं पुटु रही उन पीउ जी मां बि थी आहियां जे मां जो तोखे बीठो आहे उन मां जो मुंहुं खे बीठो आहे तूं कुफर में सख्त रही ऐं मां सरकार जे मोहब्बत में मतलब तूं कान पिया ॾियनि हाजी गुलाम विच ते अखरन के गया शामा जो कलूर करे आयो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयो तव्हां बि पढ़ायो कलंदर सुनेरी भला इशारो करे चओ अखरन के गया शामा मजबूर करे
سمجھ کے سنیے جو بجائے جناب سبحان اللہ بھائی وہ آزم سل برچی بھائی ساتھے مارو گئے کو بس نہلے جاتے بھائی ساتھے آر گئے ہوری موت مرن بولے منظور کرے آئیوں اکھڑی جو محبوب ڈسی دل کی مجبور کرے آئیوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاری بھیڑ کے ماری 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 تھک تھک جی پیو سائیں بیٹھو بھیڑ کے کچھے یہ قرآن جا پنا مکھے بڑے ماں قرآن پڑھا ماں بڑسا دیدار کر گیا عمر ہتھ لہر جا باقی طریقہ بھلی قرآن کے جس جیا سورے ناتے حضرت امیر عمر جی نظر پیا اکھن مانو کتھر یہ دوڑی انسان جو تکلام کونے ہارے مکھے بدا تم مدینے جو سائی جتے آ اما سرکار وٹ ونی دین اسلام کے قبول ہو گیا سبحان اللہ تلوار ہاتھ میں کھڑی دارے مدینے جے سائیں دے پیو وجے صحابہ ڈٹھو یہ جو بھاجو کر پئی نا امیر عمر جو دابو ہو یہ بھجن لگا اللہ شاہی تلوار ہاتھ میں دسے اللہ شاہی سیمن مارو اندر مدینے جو شیخ مدینے جو سائیں جو شیر حضرت امیر حمزہ ویچو امیر حمزہ وا سبحان اللہ چاو چاو امیر حمزہ وا چاو جے کے لگن ملو اللہ رسول جو شیر صاحب جو رہا دیو امیر حمزہ جو دیو تلوار عمر جی ہوں کمد بے عمر جو ایمان آئی تبے ترا اندر جی آئو سرکار مدینہ اچھی بھی حضرت امیر عمر کے راجی چادر بچھائے پر عمر بے کسی سے جہنم دیوی دے یہ دو حبیب کلم پڑھا دکے جو غلام اچھا اور فرمائے عمر تو آئے ہوا آیا جبریل آیا حبیب جمعے جی رات واری تجھی تھا قبول تھی بھیا عمر اجابار تھی دنیا تو محمد کے جائی دیا اے تو محمد عمر جی جہاد کرے عمر بری ورکو تو مجھے تکڑی سبحان اللہ جو مدینے مجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت فارگی حق باطل امام الہدا جانے شانے عدالت بلا سلام مصطفیٰ مازالای اکی محلی والا روشار پویاں بھی پڑھنا ہوں نا برانے پرے مقاموں کے کئی خبر ہے زور ہوں کچھ مصطفیٰ جانے رحمت واہ واہ ریو سنیو وہ عمر واہ واہ ریو آلہ حضرت وہ عمر جس کی آتا شیطان سکر جہنم میں ایک وادی سکر وہ امیر عمر کے دشمن پہ عاشقا سکی جنہ ماری سنا وہ عمر جس کے آقا شیطان سکر اس خدا دوست
حضرت سلام مصطفیٰ دیدار رسول کی گویا کہ جو اس صورت میں جانا کام سبحان اللہ کلندر سائیں سے جو سنا دیدار کرا پجے نانے جو ساتھی آمین تو چو اج چوک آمین ہے سائیں جو دیدار کا پہ جو سا کبھی ہے اس صورت میں جانا کام اس صورت میں جانا ارے جانا کھتی جانی جان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا سبحان اللہ شان آکھا جو لاؤڈر آواز دیس مدینے منی سچ آکھا تے رب دی بھلو تو ہلائے بچارو لاؤڈ وری مجھو میری میں لگی رڑیوں کی جنن تکی تو دا پارٹی نے پہی لاؤ سچ آکھا تے رب دی شانا جس شان شان سب بڑیاں جے جا سبحان اللہ اجمل اکمل فیل تاجو ڈٹھے دیدار جو گئیں شاہ صاحب ہے ترجمے چیو ہیڑو سن سبحان اللہ ما اجمل ما اکمل ما احسن کہ میرے لیے تیری سما سبحان اللہ یہ ہتھ جکھوں سبحان اللہ چوتا ہے اللہ کو انشاءاللہ بنی جان میں میرا با شاہ صاحب کے دیدار چوتا ہے یہ پہنچی سجی سے مونجی لوگ ہلکو مولوی جیاں دیدار تیاں تو ماں سیون میڑو پھوڑا سیون مارو مکھے دیدار چوتا ہے ماں بڑو بزرگ کو ہاں بلا جی ماں نہ پھوڑا ہو کھلی باکھنی چاہاں کھلی بھلیے سائیں اساں جو اساں جو سائیں ارے ماں چریا مدینے کے سائیں جی دربار جتے پیر ہے فقیر ہے غوث ہے قطب ہے ابدال ہے کلندر چکے ہوئے پیر میرے لیے جرے مصطفیٰ جو دیدار جس اکھل میل اٹھانے تھجرے امنے محبوب ہے جتے تجھو شار جتے مجھو شار سید باہے عالم باہے حافظ باہے مفتی زمانہ پر نہائی کھانی چکو مجھا چکری بری سارونی باہر باہر نکرے کتھے میرے علی کتھے تیری 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 کتھے میرے علی کتھے تیری تیری واہ 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 کتھے میرے علی کتھے میرے علی تیری استاد اکھیاں کتنی جاڑیاں عظمت سبحان اللہ اجمل سبحان اللہ امیر عمر جو دیدار کرتے صحیح کم پڑھانا ہے صحیح میں بسم اللہ لا جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلندر راضی تھے لا الہ الا اللہ لا الہ سورہ نبی کلم پڑھائو نماز جو دیم جو خفیہ نماز پہ پڑھوں امیر عمر تو حبیب حق تے آہوں یا رہ
حدیث میں آئے سرکار ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، خدا حق کی عمر کی زبان پہ کہ ہوا مجھے محبوب حق پہ آئیو یار اور فرمائے وقت پہ آئیو اور بجن چھو میدان پہ حبیب اللہ اجر نماز لکین کعبے میں بجے کریم بجے درجے ساؤں نماز پڑھاسی سبحان اللہ سبحان اللہ کافر خوشحال عمر نے واسطے نبی کے شہید کر جی ماتو سرکار کے اقتدار میں بھی وجہ کافر رڑیوں کیوں لقد انتصفنا ادھکی یاسر سبحان اللہ سیمنارو مکھا امیر عمر جو شان نہ پوچھو سبحان اللہ مکھا نہ پوچھو سائی مفتی عبدالعلی مکھا نہ پوچھو سیمن جیلی عالم مکھا نہ پوچھو ان دور کے اندر جدہ امیر عمر اسلام آگو بن مارو کھا پوچھو ہکڑا جے کے نتیجہ صحابیہ ایمان جو آدھی انہوں نارا ہے اللہ اکبر جاؤ جاؤ اللہ اکبر جاؤ جاؤ اللہ اکبر جاؤ جاؤ اللہ اکبر ارے سیون کی وجہ سے اللہ اکبر جب نعرہ ہے انہیں جبریل نہیں آئے جبریل کو جے سنا اج تو جانو کر بھلا اللہ اکبر پہ چڑھے سائیں فرمائے خبر تھی نا عمر کلو پیوا کہاں فرمائے نجد تستفسر اہل السمائی بے اسلام عمر ہے وہ سنا ربی زمین وارن آسمان وارن دے عمر کی مسلمان جدے خوشی کیا ارے عمر جو شان پچھ ان پور کی صحابہ کا پچھ یا آسمان میرا کر ملائکہ کا پچھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی وہ سیون میں کی روایت دارو لعنتوں کریں لعنت ہم تے بول دی شاہ ڈرایا ان تے لعنت نہیں دی شاہ عربی میں چلا نبر بلا بلا یقر بالصحاب قرآن جو بھوکل ککر کے نشان لڑی دعا ارے کو بات دارو یہ یا بڑی عمر نے کھلی پنے اے محمد جے یار کے تبرہ کر اے تبرہ عمر جے محمد اسی حکومت وقت کا مطالبہ دیو اے کے سخت سزا فکرے کپڑے کے لگا بڑی دوں کہ انشاءاللہ کیا کتا ہماری دل میں کھڑن میں آیا میرا طلب محمد جی یار جو شان عجب محمد جی یار جو شان ملا لوئی بلند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے جو جواب جو ہوتی بھی نارو ہر صحابی نبی صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی آسمان وارن کا پچھ نشان ہے زمین وارن کا پچھ نشان ہے ارے ملک آسمان ہمارا حصہ چلے ماتا سیور وارن کا دو پچھا آسمان وارن کے خوشی کی کیڑی ضرورت ہے ملائکہ ہے خوشی کی کیڑی ضرورت ہے پر ان جو مثال یہ سمجھے زمین میں عالم اللہ حدیث میں آیا ہوا مدینے جا سائی کا فرمائنا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُوا أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ جنہیں طالب علم زمین دے قدم رکھوا اللہ کا ملائکہ تجھے پر رکھے بچائی دار ملائکہ پر چھوٹا بچائے عالم اللہ کیوں چھوٹا بھڑا عالم اللہ مچھو پانی جے اندر محمد نے کہی عالم اللہ دعا کریو ہے انہیں جو کرے کہیں دنیا جو جے وہ نظام یہ نظام عالم جے برکت ساما ارے جے عام عالمہ انہیں جے لا ملائکہ دعاوں کر جے کو دنیا جے عالمن جو صفا جو عمر انہیں عمر جے لا بلنا جا ملائکہ دعاوں کھڑایا ہے وہ جو عمر
اس کے ادا شیرا ستر اس خدا دوست حضرت الہی سلام مصطفیٰ دعا کयो से मुफ्ती अब्दुल हलीम खे जे हिम्मत कई ऐं अहिड़ा आलम हिम्मत कंदा तव्हां साथ ॾींदो इंशाअल्लाह ताला अहिड़नि आलमनि जो साथ ॾिबो दीन जे ख़िदमतकारनि जो उम्र साईं है कलमू पढ़ियो अलमिया नमाज थी फारके हक़ बातिल इमामुल हुदा जाने शाने अदा लक़बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत एला सलाह शरीफ पढ़ायो सलाह शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल नेक ते यमू ईंदे ठोबे हिकड़े हमरा वेचारे खे ॿाहूं खां वठो वेठा सके थियो अब छो पियो सके जोसी कुत्ते चक हुयो अथसि ॼाणो था कुत्ते चक हुयो अथसि तव्हांजे सेवन में कुत्तो चूरो थे छॾे ॾींदुसि या मारींदुसि छॾे ॾियोसि न दरवेश छॾे ॾियो हरू भरू खे सासी खे न चओ चक हबो न डप सही त मुंहिंजी जान भरी उमरकोट में हिकिड़े गुस्ताखी कई अलाह जी गुस्ताखी कई नबी साईं जी गुस्ताखी कई हर रोज़ गुस्ताख ॿिया ॼमनि जॾहिं हिकिड़नि खे सज़ा मिलंदी न बड़ी कल कंदा अहले सुन्नत वारा बेगैरत न गैरतमंद जान जरे पीर मेहली शाह कादियानी सा मुनाज़रो कर लाहौर पियो चे हिकिड़े चीज़ साईं तव्हां फ़क़ीर माण्हू जो छा वञे मुनाज़रन में मुबाहलन में जेरन में पाण फरमायूं इहा फ़क़ीरी नाहे मुझे नाले जे रूबत पे हमला चल ऐ मां चुप करी दे अरे सेवन वारा तो कदी सहाबन ते हमला थी तो असे चुप करे रहंदासी असा के जान का माल का औलाद का मिटन का मातन का अजीजन का तन्नन का दिलचस्प का अरे कायनात की सारी सारी का वधीक प्यार एक सना है प्यारा मोहम्मद जे यार सारा असी उम्मत जे यार जा वफादार गुलाम थी कारी दासी बड़े यार नबी दे यारा पढ़ायो थोड़ो टेव गर्मी आहे मूंखे तव्हांजो एहसास आहे बड़े यार नबी दे यारा कन्नन में या नात मनकबत वॼे तुंहिंजी बड़े यार नबी दे यार नबी दे यारा इश्क होई ते चल मदीने शक होई ते चल मदीने अरे देख तू छोड़ा मजा यार नबी दे यारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدھائی نہ نہن کے آیت کو جٹ بیچارہ باہر دی جا مانو ان کے سمجھائے ہوں جی بس پہ ہنا قرآن بدھائی قرآن ان کی جٹ ان خبر نہ کھنا ایلا چاہیے بس صاحب سا بوز رکھتا ہوتا. ارے جن کی باری میں حکم چاہ رکھوں قرآن کے ترجمہ ملو محمد رسول اللہ محمد کریم اللہ رسول اللہ والذین موئے جن کی گدل پھس کافروں کے سخت ہیں سیون وارن کا دو بچا کلم در نگاہ کرے مانو سدرن آیا مشہور رہا گالایو سدرن اے نبی اللہ جوان بس نبی 3-4 سدارے بھی بس جن کے بچن میں پاور ہیں انہوں جا غلام والذین مأہو قد الشتاء على الكفار کافرن تے سختی کردڑہن رحماء بینہم اور پانا میں بھر اللہ جو پانا میں چہل ہے نمانا ہے دیر سیون میں مقصو کھائی جانا دے بیڑی اللہ اللہ چھٹے ہو جائے رحماء بینہم رکوع کنتر سجدہ کنتر یبتغون وی طلب خاطر فضلا من اللہ اللہ کا فضل کی و رضوانا ای رضامن دے کے سیماہم انن جو نشانیوں فی وجوہہم انن کے چہرن میں من اثر سجود سجدن کے اثر جے کرے ذالک مثلهم فی التورات یہ انن جو مثال تورات میں انجیل میں کی ہے کہ زرع ان کو کباہر اخرج شطہو کہ پہجے سلی کے کجو آزرہو ان کے مسعود کی بس اخلل ہے وہ تو چھو مستوى علی سوکی وہ تیلے کے برابر چھو. ارے یہ قرآن پڑی ترجمہ کرے دے کارنے باقی کٹائی کٹہر بولتے مستوى علی سوکی تیلے کے برابر چھو یعجب الزراء اوکھی درن کے پسند چھو لگے لیغیظ بہم الکفار. اے مجھے حبیب ہے آجے کر تو جماعت تیار کیا ابو بکر چاو سنو ابو بکر چاو سنو عمر نالا کھرسون جا درازی تر سے منوارن دے چاو سنو عمر چاو سنو عثمان چاو سنو حیدر سوال کو تجھی جماعت یا توکھے بڑی تھی پردے کے سرن تھا اندر میں کرن تھا منکر مرم تھا سار میں سرن تھا بھلی چلن سر مر پر وعد اللہ الذین وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ اللہ وعدو کیوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. اللہ
नतीजे सहाबन पोरी हिकड़ो हेडन माण्हू छा चयो अबा अल्लाह पंहिंजे वाइदे जी बख़िलाफ़ी कंदो आहे न सम्झो छा लिखियो अल्लाह पंहिंजा वाइदा पूरींदो आहे इन्हीअ जे करे चयूं त सुबुह जे सेवन में साईं मुफ्ती अब्दुल हलीम चए अरे खुदा वाइदो कयो अथनि जबर अल्लाह वाइदो टोड़ींदो किताब दया में हाणे मां तव्हां सेवन वारनि खां थो पुछां ॿुधायो जेके चवनि रब वाइदा टोड़ींदो अदब वारा कीअं थींदई अल्लाह जो अदब न रहियो नबी जो न सहाबा जो न आल बैत जो न हकीकी राज सुञाणी थई आले सुन्नत वारनि जी थई मसलक हक़ ते बीही रहो खुदा जो बिनी जहान में रब तुंहिंजा बेड़ा पार फरमाईंदो अमीर उमर सहाबिया दुआ घुरंदो अल्लाहुम्मा मरज़ुक़नी शहादत फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक मौला मूंखे शहीद कजां छा कजां डायरा मदीने में डायरा मूंखे शहीद कजां मूंखे रिज़्क़ दे शहादत जो तुंहिंजे वाट में ऐं मुंहिंजो मौत तुझे महबूब जे शहर मदीने में राते ही मदीने की बातें ही मदीने की जाओ जाओ बचड़िया हमारे थोड़ी दी बोले राते ही मदीने की बातें ही मदीने की अरे जीने रे जीना है अरे वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं सुभान अल्लाह वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते बिगड़ी हुई बनती है अरबा मदीने में एक पुरानी नाता कोई आवाज सही पढ़ना तकरीर में आज इतना मोकल जो बनाया है अब तो देखनी जो बनाया है सरवरे अंबिया की है महफिल सजी लीजिए कुछ मजा झूमते जो दीदार करने वाला कलंदर साईं से चर्चन बाबा हेडी शाशा है जो सरवरे अंबिया की है महफिल सजी लीजिए कुछ मजा झूमते हो आप सुनते रहे मैं सुनाता रहूं जिक्र खैर बरा झूमते कुछ नवाज़ों का सदका अता कीजिए जल्दी झोली हमारी को भर दीजिए सुभान अल्लाह आज स्टेज वाला आगे हमारे रद है वो स्टेज वाला डरा हुआ है होशियार ये तो सही नबी सुना सा जो अमल को पर तुझा डोटला इमाम हसन हुसैन उन्हनि जे सदके कुछ नवाज़ों का सदका अता कीजिए जल्दी झोली हमारी को भर दीजिए अरे हेती जमात आई अच्छो ये तो जिक्र सोचकर तेरा तेरी दरबार का आ गए हैं कदा झूमते आप सुनते रहे आप सुनते रहे और मैं सुनाता रहूं आप सुनते रहे और मैं सुनाता रहूं जिक्र खैर बरा झूमते अमीर उमर बाकी मौला मुझी शहादत मदीने में थे पार विवादत प्याज पूरे के मजूसी अमीर उमर के खंजर है जहर आलू पान रक्त हले पई
حضرت عبد الرحمن اوف کے اگیا نماز تی بیارے فرمائیو مجھے جانے تی قیمتی کنے محمد کریم جے غلام جی نماز نہ بنے اج جو بڑے ہو ایک پنجی سوائش جلا پنجی پروٹوکول جلا پنجی نفسانی خواہش سے مخورے کر جلا غریب جا حق تو کھائے مسکین جے حق رکھے تو مٹے عمر امیرہ مدینے مکے جو میں لکھ مرتبہ میل حضرت امیر عمر جے ہتھار پر نماز ہلے پئی رت بھرے دی پر مکھے چھڑیو محمد کریم جے امت کے نماز پوری کرایو سبحان اللہ کہ دین کی خدمت کے ان سارے چلیو مال سے شکار بڑے بازے ایک جو سائیں بولو صاحب ہے تمام تک کچھ انصاف کہو جی صحیح بالکل حکم صحیح نے سنا نبی سائیں جو نیانو نبی سائیں کی نیانی پیاری ہے ہاں بالکل سرکار فرما فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ مجھے جسم جو ٹکڑوں ان بھی ہی تو نبی سے اچھی بھی اللہ چمکا اسوری سکھا ہنے مجھا پونے سود اما خاتون جنت جی متھوں در کے رہی عمر باہر دن نہیں یوں بتا کیڑی کتاب میں لکھیا تب چھوٹ دلیل ہو جی جو مسلم ہو جی اند الخصمین یا اند الخصم دلیل شاخی جبوا ما يترقب من قضیتین للتأدی الى مجهول النظری بالقضیہ ما مرقب ہو جی مجهول نظری تے پہنچائے مکہ بدادت دلیل ایڑو ہو جی جو اساجی کتابن میں تو ہو جی تاں لکھی سے جو بتا جی لکھا جی ونو جا اساجی کتاب لکھا ایک کتاب میں پر ان پہ چڑھا صحیح صحیح لفظ باجو کتاب رکھی سے بدا آخری لاب مدد سے لیاؤ کتاب رکھی سے مکھی بدا تو جی شادی چلا جاؤ تھا نند میں آئو مدینے لنگو چاچے مذہب کی شادی یا شادی چلا کیا مر بلوچ شادی دل نہیں ہے کیا شادی چلا ماں جو تنجی سال تنجی دھر میں نیچی ہوجے باہر کے رچے تنجی زال کے تھپ ہنے باہتے سے تر کے رائے سے برداشت کر جلدی بلوچ بندو کہنا میں جی زال سائی ارے ماچے تم ودھیک خیر بھی ہے یا علی مشکل کشا ارے لگاتا تھا جب نارا تو خیبر توڑ دیتا بڑے زبانہ رکڑے میں نارے وارا لگاتا تھا جب حیدر جو مارو بھری آلو جوارے حیدری غیر جو سردار امیر ہائے کرا مشکل کشا سادہ مشکل کش اے علی جہدے درتوں دے پردے بلی کرم کر جو علی کو تعلقہ جاؤ سادہ مشکل کش اے علی جہدے درتوں دے پردے اوتے کر جاؤ
خدای غزائی علی جی کو امام ربانی چلے سے مکتوبات اوتے درجہ علی کی لاؤڑا نہیں پچھاریا ہمت کرا اوتے درجہ علی کی پاوی یہ مور علی سی نلا او سیوانی چاو اوتے درجہ ہے آ کر ولی جنے چوکٹ علی کی اترے سادہ مشکل خوشا ہے علی میں درتوں میں درد ولی گلی گلی نگر نگر جو عمر عمر اتو دیکھنی جو عمر عمر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر عمر عمر حق چار یار خدا کو چیندہ تیرا پار